السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هير أحمد مصطفى معاكم. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا تمام وفي ألف خير كده، في ألف سنة. هندرس النهاردة مع بعض الأرقام باللغة الألمانية. احفظ لي من واحد ل 12، وحفظك من واحد لمليون، من واحد لمليار. يعني أنت عليك 12 رقم وأنا عليا الباقي. يلا بينا. أول حاجة معاك نول. نول يعني إيه؟ صفر. نول. واحد اينس. اينس. اتنين زفاي. زفاي. تلاتة دراي. دراي يبقى نول. اينز. زفاي. دراي. يلا يا سيف كده اسمعهم منك. 0, 1, 2, 3. تمام. بعد كده فيا. فونف. زكس. أربعة خمسة ستة. فيا. فونف. زكس. يبقى نول. اينز. زفاي. دراي. فيا. فونف. زكس. يلا من صفر لستة. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. زكس. 6. زكس لان اللي تسي ها اس اخر ثلاث حروف دول بنطقهم معايا حرف اكس. زكس. بعد كده 6. زيبن. زيبن. اخ. اخ. نوين. نوين. زين. يبقى زيبن. اخ. نوين. زين. زيبن. اخ. نوين. زين. يبقى من اول خالص بقى نول. اينز. زواي. دراي. فير. فونف. زكس. زيبن. اخ. نوين. زين. يلا اسمعهم منك. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. برافو عليك. عايز رقمين منك كمان. الف. سفولف. الف. سفولف. الف. سفولف. يلا. 11, 12. تمام. طيب تعال نسمعهم بقى من الأجانب ماشيين ازاي. هنعيدهم ونزيدهم لحد ما تحفظهم. مش هتخرج من المحاضرة النهاردة غير وانت حافظ الأرقام بأمر الله. يلا بينا. يبقى ده اسمه ايه؟ 0, اينز. 2, 3, 4. تمام. يلا بينا نسمع من صفر لأربعة ونبدأ نحل عليهم. ركز معايا أوي. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Mel. Hi, mein Name ist Luan. Heute lernst du die Zahlen. Ich beginne. 0, 1, 2, 3. 4, Nochmal. 0, 1, 2, 3. 4. Wiederhole. 0, يلا نول. 1, 0, معاه اينز. 1, 2, دورك. 2, 3, 3, 4, 4, 0,
1, 2, 3, 4, und jetzt du. دلوقتي انت 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0 1 5 هاي الرقم معانا هو 4. Mel, Ja, Luan? komm, wir spielen. قال لها تعالي Okay. احنا هنلعب، قالت له تمام. Wie viele Äpfel siehst du? دول كام تفاحة؟ 1, 2, 3, 4. Ich sehe 4 Äpfel. 4 تفاحات. Sehr gut. كويس جدا. Wie viele Äpfel siehst du jetzt? 2, 2, Und jetzt? 3, Super. 3, Und jetzt du. Wie viele Äpfel siehst du? 2, 2. Wie viele Äpfel siehst du? 3, 3. Und jetzt? 4, 4. Und jetzt? 0, 0. Hey! تمام، تعال نحل على الكلام ده. 0, 0 0 ولا 1؟ لا 0، 0. 0, يلا بسرعة عشان ايه نعدي الحتة دي، لأن في كذا رقم لسه. 1, 1، 1, 2, 2، 2, 3, 3، 3, 4, 4، 4, 0, 0 0، Wie kalt ist es? Es ist unter 0 Grad. كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة تحت الصفر. 1, 1، Kannst du gut rechnen, Mel? 2, باي هيبقى كام؟ 2، 2. Essen wir ein 3, باي كام؟ 3، اظن الدنيا Wie viel Uhr ist الدنيا سهلة خالص يعني. 4, هي 4، Wie viele Pullover hast 0, 1, 2, 3, 0, بس يعني 1, مش هنصغر القعدة كده أوي يعني، مش هسألك فيها يعني. ماشي. في قولهم لي بس auf Deutsch بالألماني يعني. 0، 1، 2، 3، 4، 0, 1, يلا آخر حاجة. 0, 1, 1 2,
3, 2, 4. 4. تمام. 0, برافو، الدرجة النهائية 100 من 100. تمام، تعالى ننقل على الأرقام اللي بعديها على طول. بص، احنا هناخد الأرقام كلها دلوقتي، بدل من 1 ل4، من 0 ل4، بعد كده من 5 ل9، بعد كده من 10 ل12. هناخد من 0 ل12 مع بعض. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Mel. Hi, mein Name ist Luan. Heute wiederholen wir die Zahlen von 0 bis 12. بقول لك النهارده هنعيد الأرقام من 0 ل12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Null, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe 12 Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein, du hast 11 Tomaten. Nein, das sind 12 Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eine Tomate fehlt. eine Tomate fehlt يعني في طماطمايه ناقصة. fehlt يعني مفقود أو ناقص. Guck mal, ich habe eine Tomate. Für dich. Danke! Ich habe 12 Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe 12 Tomaten. تمام. جاهز؟ يلا بينا. يلا قولهم لي بقى كده من 1 ل12 على طول. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0, 1, ماشي، برافو. نفس الكلام برضو. ايه الارقام اللي ناقصه بقى على طول كده؟ قولهم لي بالاول. 5, 8, تمام. 11. 0, 1, 4, فيها 4, 4، 4, 8, 8, 8, 12, 12. 12. 12, 12.
انا بكتب اللي انت بتقوله كده، انت مش هتاخد ال 100%. ماشي. 3. غاي. ايه بتفكر كتير ليه؟ غاي. أو بقول لك تلاتة تلاتة. 3. معلش. 7. 7. 7. 7. 11. 11. 11. 0, 1, 2, 1. 3, 4, 5, 6. 0, 1. ماشي تمام، يلا رتب لي دول بقى. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. اوكي برافو عليك، يلا بينا بقى ال 12 رقم، ده اخر سؤال. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. برافو عليك. 0. 93 عشان غلطت في خطوة. تمام، تعالى بقى ايه نبدأ نشتغل الشغل بتاعنا. خلاص شكرا كده للابلكيشن لحد كده، عمل اللي عليه. طيب النهارده هناخد نص رقم بس، صح ولا أكتر؟ النهارده يعني لحد ما اللينك يفصل يعني احنا مع بعض. بص بقى، صلي على النبي. الارقام بقى اسهل مما يكون. فصل 12 رقم. اه يا هير. خلاص. 3 يعني ايه؟ 3 يعني ايه؟ بعلي صوتك. 3 لغاية. اي و10. لغاية. و10 يعني ايه؟ زين. زي العربي بالظبط، لو عايز اقول 13 بقول 13 صح؟ ادي هي دراي طب سين ودغاية سين. دغاية سين. طب عايز اقول لغاية زين. بالظبط 14 يعني 4 في زين. فيها 90. طب 15 فونف. فون زين. ادي الفونف بتاعت الخمسة وادي رقم 10 90. يبقى انت رقم 90 مشترك مع كله. طب هنسيب 16 و17. 8 و10 أخت زين. 90. 9 و10 نيون زين. 90. ناين زين. 90. يبقى دراي 90 فيها 90 فونف 90 90 90. 16 و17. رقم 16 ده اخر حرف فيه ايه؟ رقم 6 اخر حرف. اس. رقم 6 اسف. و90 اولها زد. قال لك لما تكتب اس وراها زد وتيجي تنطقهم النطق هيبقى صعب. فقال لك هنا ايه بقى؟ لتخفيف النطق في اللغه الالمانيه هنمحي حرف الاس، بقت زيشتسين. زيشتسين. زيشت. يبقى احنا بنحذف حرف زيشت زين. الاس. الاس. رقم 16. طيب زيبن اتسين. تمام، قال لك مش هتبقى زيبن، هحذف برضو الاي ان، بقت زيبتسين. زيبتسين. يبقى زيشتسين. زيبتسين. تمام كده. يبقى احنا عندنا في اللغه الالمانيه عامه 5 ارقام بس اللي بتتغير. دول اول رقمين منهم 16 و17. تمام. طيب 20 بقى اسمه زفانتسيش. اسمه ايه؟ فان سيتش. زفانتسيش. تعالى بقى معانا كده ايه الشغل اليدوي بتاعنا بقى، ايه نظبط الدنيا مع بعض. انا قلت 20. رقم 20 يعني فان سيتش. سيش. صح كده. انا لو قلت هنا 21 اللي بقوله ببقي بالعربي بنطقه. انا قلت 21 صح. اين سيتش. واحده واحده. اول حاجه عايزك تعرف ان في حاجه اسمها und. ايه يعني ايه und يا هير؟ يعني و. يعني ايه؟
و يعني und دي معناها واو. يعني اكتبها كده بالعربي جنبها حرف الواو. ماشي، هو بتتكتب هناك، ما علينا. يبقى احنا عرفنا ان هي ايه، und معناها ايه، و و. حلو. و عايز اقول 21. كان واحد اسمه ايه، ein اينز، بس انا هشيل منه eins اس، هنقول اين بس، هنقول ايه، اين. اين ein ويعني ايه، und und 20 20. 20 تمام. طيب عايز اقول wow. 22. 2 يعني ايه، 22 بالظبط كده. اي 22 واي und ايه، 20 20. حلو الكلام. طيب عايز اقول 25. und 5 und 20 20. تمام. طيب 29 مش هكتبها بقى، 29 يعني ايه، 29 حلو. هناخد رقم 30. 30 اسمه دراي تس. انا قلت رقم بيتغير هناك اسمه ايه، 16 17 هنضم لهم 30. 17 طب ايه لو حصل التغير في ال 30، الاس ست دي، تمام، الاس ست دي ما بقى تكتبش زد. طيب طب 40 يعني ايه، هي 4 يعني ايه اصلا يا سيف، فيها فيها. طب 40 فيها 6. طب 5 يعني ايه، 5 هتبقى 5 بالظبط كده، 5 طيب ايه تاني، 60 هتبقى زيشت سيش زي زي 6 تمام يبقى انت معاك هنا كان 16 بيتغير، ومعاه رقم ايه، 30 اهو، 30 كده يبقى رقم واحد صح؟ و60. رقم واحد كده كده عادي بقى، احفظ ان هو طبيعي، بشيل منه الاس في الاخر، مش من الارقام اللي بتتغير يعتبر يعني. طيب بعد كده 70 نفس 17، يبقى زيب 70 سيش، زيب سيش، زيب سيش. حلو الكلام. نرجع بقى عادي. بعد كده 80. 80 برافو عليك، اخ سيش. طيب 90. 90 تعال نشتغل مثلا، عايز اقول 35. 35 5 und 30 5 und لغاية 6. 30 طب نكتبها لازقة في بعض عادي؟ ايوه حلو سؤالك، كنت لسه اقوله لك. الارقام تكتب خلف بعضها، الارقام تكتب لازقه في بعض. تمام. تمام اوكي، ادي الفرق ما بينهم كلمه ايه، اون ده. و طيب لو انا عايز اقول 37. 7 und لا زيبن عادي. 7 und 30 لغايه 6. تمام. طيب لو عايز اقول لك 56. 56. 6
und 50. 6 6 und und 50. 50. Und 40. تمام. 6 ادي 6. الرقم ده فيه لخبطة. 6 und 50. ادي التسش بتاعتها. طيب عايز اقول مثلا 66. 6 und 60. 6 6 und 65 يعني إيه بقى 60. ديش تسش. ماشي. ممكن نقول ديش تسج او تسش عادي زي ما انت بتنطق، يعني زي ما احنا خدنا في اول محاضراتنا. يجي في اخر الكلام بنطقها ايش او اج، تنطق ايش او اج. اوكي. طب اللي بعده. طب لو قلنا 95. هتبقى 95. تمام كده انت وصلت معاك الارقام. تعال ناخد رقم 100. 100. طيب عايز اقول 125. الارقام بتكبر مني يا هير، عارف. واحده واحده. 100 يعني ايه؟ ممكن اقولها 100 او 100. تمام. تمام. طيب عايز اقول 125. 100 يعني ايه؟ 100 او 100. طيب. أكتب ein طيب und 100 يعني 100. تمام. تمام. طب 200 200. طب 300. 300. طب 400. 400. طب 500. 500. 700. 600. ماشي، برافو عليك. 800. 800. 900. 900. 900 بالظبط كده. عايز اقول 100 بقى. 52 مثلا. 100 يعني 100. صح كده. Und 2. it's 5 100 2 2. ماشي. und und 50. برافو عليك. und 6. حلو الكلام. طيب لو كتبت لك 187. تبقى 100. تمام. قول وانا مش هكتب، لو انت شغال صح خلاص. 100. 100. 7 und 80. 80. طيب للكولتون ده دوس نجمة 3 5. تبقى 5 ja, واحدة واحدة. 100. 100 500. 500. 100. 500. 550. برافو عليك. طب لو انا قلت لك ان 1000 يعني 1000 او 1000. 1000 واحد. طيب 2000 هتبقى كام؟ It's 5000. 5000. 3000. 3000. بالظبط. 4000. 3000. تمام. 6000 وهكذا بقى. طب عايز اقول وباقي 1800. لسه. باقي دقيقة في الحصة. ايه؟ باقي دقيقة في الحصة. اه 1846.
خلاص احنا قربنا نخلص. آه، ماشي. 1000. 1000. 800 800. und 800. لا ولا مفيش ماشي. 100.